Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna apasat ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Tinaikuskuspil. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Anak, apay ang masatsadot ka ang mapanag-eskwela. Dagiti ngamin kaadalak, nana. Kanayon dak nga uyawan. Nalalaing da ka di ngam si ka? Saan mat, nanang? Ngam napintas kan natarda. Siyak pandak ka nung kandabiyana. Saan mo nga italtalag ida? Agadal kakit di. Tapno isagana am tinasayat ang masakbayam. Ti adal kat awan makaagaw kan ka, anak ko. Apay nga mina naglukmagak. Sakit nagbasitak. Kunada akasla ka no impatugaw ako ribot. Ay na, anak ko. Saan nakaamabiyag ti kinapintas? Nga mabiyag na ka ti adal mo, no ammom nga aramatan to ti inadal mo. Iso nga agadal kakit din. Makapadismaya no maminsan dagiti na uyaw a kaadalak, nana. Saan ka apa-apekto iti kasta aklas iti tattao? Bye-bye am ida. Saan da kalakat adangran? Uy, ada ka no surprise quiz tayo po natin sa Bali A section. Nag-review kayo kadi? Ala, sana ka nag-review. Tanapan kami nag-happy-happy kadagiti kakadwak. Ha? Napan kayo nag-happy-happy? Ngam di kay pa'y nagawis mat? Saur ka mat? Lalaki kami mat amin. Alangan mat amay may sama babae. Kasano nga rod itan? Saan tayo ang nakasagana iti quiz? Sigurado ang naka-review ni Ami. Agsakar tayo kan kwa na. Imbag numayat nga agpasakar day chay. Kanayon ng tupay alinggan ti papel na no testo no quiz. O di lamlamuyungan tayo, tapno agpasakar. Kasano kuma? Ami, ada ka no quiz tayo. Naka-review ka kadi? Ha? Medyo. Agpasakar ka man mo't nga ron. Saan na kami ang nag-review? Nagrigat gayam ti senior high. Narigat no saan mo nga ipasnak. Kano saan ka adumngag iti maestra. Kayat mo asawan? Saan nga agdengdengag? Saan mat nga iti kasta? Ti kayat ko asawan. No agdengdengag ka analaing, uray saan ka nag-review, adalat tamat may sungbat mo iti saludsod. Saan aday tati kayat ko amang ngagan? Ti kunak, agpasakar ka. Ngam no makita ti maestra nga agpaspasakarak, may ramanak amaungtan. Paidam kakit di ah. Inakman la iti tugaw kon. Ang mga noomayan ti maestra tayo. Gimuran. Ang mga no makita nak ni maestra nga agpasakar kat kaungat na. Apay a zero tinaalayo atanlo. Conrad, Triofe, kan Edwin. Saan kayo kadingag dengdengag? Agdangdangag kami mat ma'am. Di mo mat ngamin imbaga nga adda quiz tayo. Iso nga rod ajak imbaga nga dakwis tayo tapno makitak dagiti estudyante adumdumngag kan saan. Nangagmi dagiti insuro yung nalipatan mi, ma'am. Quiet! Saan nyo atultuladan dagiti atanlo? Nagtultuloy akastoy ti maalala no ada test kan quiz tayo. Di da namnamaan ang makagraduar da. Saan ton ma'am? Ag-review kami ton analaing. Basta paggraduaran da kami. Nulakat ag-review kan agdengag kayo, ada namnamayo ang makagraduar. Ngam no kanayon a zero ti maalalayo. Lading itak, ngam agulit kayo. Delikado no saan tayo ang makagraduar. Diyak kaya ti agulit. Sigurado lakit ding agladingit ni Lolo no saan ka makagraduar. Imbagak namin kan kwa na analaingak ti pagadalan. Masapol nga gramid tayo ti addang, tapno saan tayo nga agulit. Anya nga iti maisingasin mo nga ramidan tayo. Tapno mayat ni Ami, wenno ni kuribot nga agpasakar kada tayo, di gayaman tayo. Pinadas ko nga rod akin na sarita ngam di namot kayat, amangan ka no mairaman apagungtan ni ma'am. Kastoy lang ti aramidan tayo. Anya day taan na panunot mo. Epektibo nga tamot lang.
Kampay di. Armam, Conrad. Ha? No agbalin a girlfriend mo, pasa ka rin na ka. O di pasa ka rin na kami, mat. Rimwar amin ang akaklasem ami. Di ka mo pa nag-recess. Ay, dituya kon, ma'am. Adabalon ko alinintaan na loom asaba. Ikan ka tadumat da ito eh. Naimas tililing ta na lumasa ba? Mulayo ka di? Ay, wan, ma'am. Mula mi ka ni nanang ko. Anya ka di mo ti trabaho ni tatang mo? Diyak pa'y nakita ni tatang ko, ma'am. Masikog kanupay ni nanang ko, idi pinanawan ni tatang. Kayat mo asawan? Nilaang nanang mo ti kadwam iti balayo? Wan, ma'am. Ngam na daduma. Umay iji balay ti gayem ni nanang abakit abalasang. Agbakasyon iji balay ni ninang ko nga Edna. Kasta gayam. Barang day taaninang mo ti mangtulong ken ka, no agtuloy ka iti kolehyo. Sapay ko, ma'am. Nasingpatmat kanyak. Igaid mo ti agadal, apo. Kasanon no awanak daun. Kasanon tupay ti biyag mo. Manipod na kiasawa man ni nanang idinabalo. Imbati nakdituyan sidong mo, lolo. Gaputaam mo na nga dabasit pensyon kao. Idi nagtrabawak iti may sa apaktorya. Hanggang basit laeng mati mapimpensyon kao. Kasano ak nga tanaawan ka, lolo? Isungarod nga igaid mo ti agadal. Tapno adda pagsamma kadam to. Damag kao, asaan ka kanwa napasnek iti panagadal mo. Asino mo tinang ibaga, lolo? Ni maestram. Nasabat ko, idi kalman. Kat day tatimbaga na. Kinumusta ka nga main. Rinabak na kalaang ti maestrami, lolo. Ay, ulitag timbagakan ka. Si kamot lang ti mairano no makaadal ka. Saan kat asya? Wanya, umanugot kay timbagak, ngarmam ni kuribot, tapno adda pagsakaran tayo, Conrad. Jack kayat ngay. Intunsong batan nak. Ibagadagit din amay sa akuribot ti kaayan ayat ko. Sahanan. Saan mo mat nga asawangan, ha? Aramatan tayo lang nga pagsakaran, tapno makagraduar tayo, mat. Kayat mo ka di ti agripit? Ha? Ay, sana. Jack kayat ti agulit. Matlagayam. O di armamon ni kuribot. Isunto ti mga ramid iti homeworks mo. O di pasakar mo tumat kada kami kini Cleofi. Apay no sikat ti mangaram. Kasano? Kat sinungbatan na ko ni Cleofi. Agselos day jay. Anya? Kayat mo asawan. Da kayon kan ni Cleof eh? Anya pa'y ngay. Isungar mamatan ni kuribot. Sige. Ipagpagapok iti panaggagayim tayo. Hello, Mari Edna. Nakaawag ka mat. Saan ka di adanda ni agturpos ti inaanak ko, Mare? Ay na, Mare. Sumagmamanupay abulan. Siyak to ti gumatang itibado kan sapatos na, Mare. Pudno ka di dayta, Mare? Ay na, pakaragsakak nga igatangan ti inaanak ko. Kakaiso na nga isulaang ti inaanak ko. Ay na, ibagak to dayta kan kwa na, Mare. Ay na, maragsakan lakit di ti inaanak mo. Itapay laang, agurno nga iti igatang ko. Ay na, Mare. Imbag lakit di taadda ka amang tultulong kanyak. Diyak pay lang malipatan, ti panang tultulong mo kanya, kidagsaksakitak pay laang. Inan-anusan na nga inas asikaso, iti babalasang tapay. Nabayagan day jay, Mare. Uray na bayagan, ta saan ko ang malipatan ti kinasaya at mo agayem. Unay daytan. Sige nga, Rudan. Ulitak ti agyaman. Bye, Mare. Ami, mabalin ka di. Di nakaguray ti bagakan ka. Anya ka di ti bagam kanya. Ang amin, kadagiti kalabas. Saan anasaya at impakpakitakan ka? Sa anak nga gimulmula iti sakit tinakam, Conrad. Day tangamin ti kanayon nga ibaga ni nanang kanyak. Isumat lagayam ang nagsingpat ka. Amom,
Gapu iti kinasingpot mo. Pumimpintas ka mat iti panagkitak. Di na kumamatrabakan na kasta. Amok asa anak anapintas. Gapu iti sobra kinalukmag ko. Miss Dabiana ko nadan tupay kanyak. Uray Dabiana ka. Tanapintas kalata iti imatang ko. Anya napintas? Nagalas tupay. Adan samat itantanamitin mo. Anya ka di dayjay? Kwa. Inulit ko lang taimbagakan ka. Pumimpintas ka. Patsinak kuma. Kasarsarita mo titay ni Kuribot. Rinugyam ka din nga Arman? Katuna. Kasla na matimat. Nulakat agbalin akaayan ayat mo, di na ka mabalin apa idaman. No ibagam apasakarin na ka no adda quiz when no test tayo. Agtutur kayo kadi. Awan papanan na. Umamon tumot laeng. Awan ngamin gagayem na. Tawan timayat ang makigayem kan kuana. Kasano ko mga adda mayat kan kuana kat kanayon mat nga awan kwartana. Sa maysa, saan a presentable agayem? Nagalas mo't ngamin. Awan mayat amang ilibre kan kuana. Tasan pa'y mo't amang ilibre. Iso ka na yun ngagmay maysa. Nangruna no reses. Kat, kasanon? Inton ko nam amaalilaw mo kat sungbatan na ka. Di, da kayon ton akanayon ti agkuyog. Ay, sana. Kasano nga agpaiso? Ay, jak kayat nga ibagada dito iskwilaan. Akayan ayat ko ti Kuribot. Daita ti parikot. Ay. Natayag kan nataer. Kakuyog na, Kuribot. Kumamot ano na pintas. Ano Sam, tapno adda pagsakaran tayo. Malaglagip ko timbaga ni Conrad itay dya pagadalan. Italaang nga danang ibaga na pintasak ka no. Dinak nga taluklok ko eh. Anya ko matipanggapuan na amang luko kanyak. Anya nga iti maganap na. Mariribo ka naklakit nga ron. Tas lapay kit din kayat ko makita kan makasarita. Anya nga taday to yan. Agsagana kay ti ibagam kini ami. Bareng mapayat mo. Basit lang apanang lamyong kan kiday. Amangan numapantin nagkunti Kuribot. Nya. Agbalin to akaayan ayat mo. Kuribot pa ilang ti awag mo. Darling, wano hani ko namut Hani asasawamat. Ar-aramidot da ito'y. Tapno adda pagsakaran tayo. Loko. Ay na, piman mat ni ami. Kaasi, numainlabken ka. Ay, agtal na ka man. Sikati nakapanunot iti dayto akalukwan. Mayat ka met, loko. Una, tapakairanudan tayo atalaw. Itaman pa'y, anak. Naganaygay kan nasapa ka amapan ije pagadalan nyo. Ha? Adala aramidek amasapa ije pagadalan, nanang. Itala ang amakita ka at naragsak. Ada ka di rumbang amaamwak? Ninanang mat. Anya ko mangay ti rumbang amaamuam. Itala ngamin amakita ka akasta. Kas lakarkar na ti kinaragsak mo ita. Saan mat, nanang? Saan anak mat naragsak? Ipalagip ko laang, anak. Into naram ko mati panagadal mo. Day talhaang timangilong awkan ka, iti agdama a kinarigat ta. Good morning, Miss Beauty. Nasapa ka mat ita. Ha? Nasapa ak ka di? Wan, sigud ngamin. Ano ti oras lang ti serak saka umunag iti classroom. Ada ngamin nabatik ije classroom tayo. Inakitaan, bareng awan pa'y nakaala. Anya ka di dahi anabatim. Tulungan ka mapan mang kita. Anya nga iti bagak. Apay akas iti bagak. Ami, kasarsarita ka. Anya ka di dahi anabatim.
Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy te seryetay ita alawas ang napaulwan. Tinaikuskuspil. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.